Rain Sport TV rero hano turi kureba acrobacy. Hano urabona ukuntu hano umwana abagororotse. Rain Sport TV rero nta kindi yiyemeje ni ukubereka ibijyanye na siporo nuko biba bimeze. Aba acrobat rero ni abahanga cyane, ngira ngo uramubona ukuntu hano aba afite challenge ari gukora. Urabona ko bidasanzwe, ngira ngo uramubona ukuntu ari gukora. Rain Sport TV rero nta kindi twebwe tubagezaho ni siporo. Wow, dufite undi mujene nawe agiye kujyaho kugira ngo atwereke. Uyu nawe ngo afite challenge yiwe, urabona ko abanje gukuramo umupira, agiye kuduha kabisa. Rain Sport TV rero duhari ku bwanyu. Hano arabanza kwerekana ibyo ashoboye. Rain Sport TV nta kindi twebwe twemeje ni ukubagezaho ibijyanye n'imyidagaduro. Urabona ukuntu atanga challenge. Wow, ni mubi cyane. Urabona ukuntu amanuka. Yes, nibwo agitangira, ntaratangira. Urabona ukuntu ari umusore w'umuhanga ku gatoki kamwe. Urabona resistance ukuntu ameze. Hano abantu bose baba batangaye ku bushobozi bwe. Wow, Rain Sport TV twebwe ni ukubagezaho ibijyanye na challenge. Wow.